Matokoya maikaria muno makiria twarithia a boda boda matire marathira thutha wa muhuri biacara umwe kuragwo muthenya wa ira kuri muthenya barigici umwe wa ekwirwo eri haria maratafanirie njuragano eno akirikana ni wa kuma bururi-ini wa Congo. Marina matokoya twarithia a boda boda ni matharikiire muhoi toro umwe na kumuguraria uru mbere ya maabitha borithi gwikinyia na kumuhonokia kuma moko-ini ma aikari aya haria makwendaga kumuraga. Wana boda boda naomba wafanye kazi wenye walikuwa wanafanya kazi kabla hiyo njambo ifanyike, kwa umoja na kwa undugu. Kenya ni nchi ya sheria, tunaomba sheria ifuatishwe, na ule mwenye alihusika na mauaji aadhibiwe na Wakongo wapate amani. Munene wa borithi mwena wa Isinya Kinyua Rigera mucemanio-ini wa hinahi uria utafanirio gatagati-ini ka aikari na maabitha a borithi ni oririe aikari metheme kuoya watho moko-ini mao, akiuga ethari ngui na hoi toro haria mari guku bururi-ini mari guku kiwatho. Hawe ni mtoka kabila gani, hawe ni ya kabila gani, kama tutaweza kupata mtu ambaye anadhulumu wenzake, tunachukua hatua kulingana na mujibu ya hiyo sheria. Rigera ni atitirithirie kuga maabitha a borithi mari cemba hari kuhurana na ciiko cia wikinae, ukiri uguo ekwirwo eri haria maratafanirie giko giki kia unyamu ni marikitie guikio ngono. Handu-ini ha Kameme TV matura-ini njitagwo Maina wa Mwangi.